Amashomero agombekirwe n'umurema Muslim Ramurunga na Nyakakon Primary Schools go nagahirwe binamushanju staff rooms kamena tanka z'amezi desks kandi byona bimazireho sente za Uganda ziri kurenga biliyoni 2. Amashomero agombekirwe gatwiro mu mberambe kumara obwire buringwa kandi gine namba mpango ya beji. Obugaro onare minister tugiye kugeraho tanks ibiri za 10,000 liters kuka abumwanya ahokora za 500 so arwina umwanya gwigi so warabamu they are 4 instead of 2 kuka zisya the same capacity. Twataho toilets z'abojo na neza bishikina neza staff, twataho staff room, twataho na headmaster's office. N'ishomero rirungi munonga konkari kaba niga amashomero agabandizo muri Isingiro district nangwa Isingiro South okutwariza hamwe. Abebembezi bashabira bashomesa kutandika kushikisa abana ahabo kuba hasito bacine cyo kwekwatsa. Mbwene tubihiga munonga okumekinga shuwa ngo abana beitu bazo mu ishomero kandi mwabakomera n'entanda. Aho kutentanda hariho, aho kutebitabo hariho, desk twiteyiremu harimo sora. Yo government hati tujibanje. Na munonga kimwe abakurwa mashomeraga gutwaheza kubakwasa agutubombekire nka government. Mbwene hati ni mu mutwaro bujunanizi bwabwanyi. Muhereza abani bashimira kwa ni mubahereza. Abo cyo twine target yo kwaranguza amashomero gubahembeka kurungi abana baza mubona bashomaje batakuteganisibwa kandi abashomisa bahereza content bakavaringa karicura mu habana bas nyenjake twatunga abanya-Uganda bashomere kurungi munonga rero ibyo bwegese byatamburaje. Abantu baburijo basimire government habo kubombekera amashomeraga beitu bashaba ngo bombekirwe amashomera gandi ahabo kubebicweka bikiri binje bitine mashomero marungi kandi namba ya beji ni impango na mnongo mwishaze risingire y'amashuma. Chetago biyambo muri South akwatwa akora amashomero nka Ntungu mixed primary school mazimaneri kubi kandi nani tse government aided school twaza nkana kejurwa mwijwa primary school na none nanye taga umukono n'amashomero kandi mingi munonga omuri Isingiro. Ndrusi n'wamani.